Kani ketika Pati CCTV. Hakar pesan terik mentau benai rempang kalawai ban pernai self-help group Oper Shillong kala penahap perdana ke Lempung Yekop elekai football kabla tip kum ka fourth open to all 9-a-side knockout football tournament kabla pelong Hamadan Saumer Oper Shillong hakani ke Lempung mentak asnem ya kanam lado lara da ka kenon Electro Football Club hadian bakalala ban pelim no ya ka lade Electro Football Club na plang mau serpan mau senram da saw la arkol hakajing ilang sam kusna ma kani kasni Laidon Langru Chief Executive Member ke HDC Pak Pencingan NCM Bulalong Kongsan Hakapalai don dekat ruk MDC na Meliam Constituency ke Kong Telinia thank you kum ke sembut Kongsan kum ju kita khot kalawai ban pernah self help group bat kiwai de ki bla syakot sngoba hakani ke Lempung ya kenam best goalkeeper la yo do rang up goal na ka Electro kat ba ya kenam best player la yo do chess tham na ka triple X kat ba ya kenam top scorer la yo do alam na ka Electro iki khusnam la sam do Pak Pencingan NCM kum ju ka Kong Telinia thank you but uway ni kita khot jang ka company Modrina Auto Enterprise Kani ketika Pati CCTV.